fit any assess anything, and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change here floor, and I'm about too much GH. Share na prophet kumichacha, me so me share. Ebusia for me mama akwa bashonko edeba to my GH so munia musumfo na ama obusua enye na ebre aso set trending issues edeba somo ewo ye fidie so ebusia for meka ya enrata enebeto odwa se eye wo pani bi atese yakohu ni se wewu eda hotel room nti be we chire ene se openi oba hotel bi okoforidua hotel ne din ede Adom guest house no woni abaywa yesusu se odi best 25 years ene ba ya tese na wonte openi ni abaywa de nkofo adwin bebre ede fa won se maybe womo ekoso mo kakra mpa so na so openi ni kodwam na eno na womusu se ankoye maybe enrodro bi wo atese mema fa na woma bomu modern pa ewo empem no mususo peninu efa bi atese wahwe na ankoyi amana atese wo bu nipa ewo abaywa no eso no wotimi ehire ne nkwam na insem the report na eba abonte na atese wo peninu na ne dibia bebia wo free ni din na nheda embeto dwan na nso ensem no akoye developing story no emu bia na ABS si ade ne ntia yenya ene se wo peni oye kronti hini pa atese wo di ade ewo achim eman emu na ebiem so ni din ankasakasa dana so Eric Osei and Seri chese sisi ade amene wo kasei nebusuafo na yire ene ne ma womo akopie mu ewo police fo akache bebi make case no wo atese womo bisa ensem mu atese womo akwa womo so de womo num etsem ato na no na tese ensem ekoso rumors say about tese na mfam munya no wo ba pani wote edwaso queen mother of Achimchia nana ntiamwa brediwa chai the third ono so ababonte abekasa ede afa womo kronti hini nuwu awowu eno ehom na according to ohima yi oba hima yi wo kira stories ababonte nia no wonu de do say nkofo keka do ni wo musu nim de wo hunti o makasa say na according to receptionist no kasa ono abaya 25 ba honom no wo matete science me but ni niam no wo suspect say still na there's a foul play behind papa no ewu awu wo suspect say meda na akwasates wo bi share that body trimpo na tese YSQT ne trimpo ewo papa ni so enam so ama no actually nkwa because according to queen mother no oyobi anka tese wo ye nadwuma ni hunni ensempia ama tese na nsempia kra no na wo yare wokoje ayarehwe tese waje ayarehwe kra wi anu ato na o si ni dade mu ane sa tese sabe ensemboni say abana ebiem so no waka erichirem say tebia wo mo ekohu no tese ebra wo wu no tebia wo kohu no wo mu no bibie nu kire say wo kodi empaswa grobi na tese ankoyi ama no nam so ema ne hire nkwaliti sa rumors na nam famemu say wonu oba bi ne kohie mu na tese jinsem ma ne hire mu nia no de wo se onyi ntumo gidi pa say nipa bi ene wo mo mutrimpo ene wo execute no tese nom so ama papa yi etimi ahire ne nkwa bani nia mu no ensem ne de afei na abetodwa na police force so emu ehwehwemu na tese no kwalifu foko abaka okra se no former benza ewo Koforidua Polytechnic School Polytechnic University tese nsempia tese obia okra de bia papa but as to why sabre no guest house no anu na sabre confusion kakre na mfam because ebi so ka ebi aka say according to receptionist no abaywa 25 years na abaywa no ebra asem ni sie no womu ehun na kira kwan biem na nti omo pa kire say maybe ono so hu say but akobie boni mu no so penti ediding mo di ejani fio ba na nyia mu no so hima so ka different thing say ono so tutu say
ensem no ente se na ye ti ewo eye enfama mu no do hu ni se eye wudi en obi edi na wu ni nia mu no a police for eso eye mu hwehwemu nti ebejai e de am mo se wo mo enye mu hwehwemu no mu do musukwa na logical reason behind papa iwo se o me postmortem no ma take the course so won the system mu enam so one we na te se won report na aba abonte no no mo so de be so me na ese ehu na abayo akro no se ono so wo mu bi ana se ono so ye hwehwe wonu obi na ma onipa de wu agya na to hu ti do be yinu anu ti do dwane ya na ase de course bia enam so bia no aja police for hwehwemu ene betime se ne pomase bre ama yeso yehu ano nti de eho ene ebejai amanesi we wo ye hu comment bia shedan kosi agado se Ghana fo akasa mom Ghana fo akasa se mpenifo de se sia de mpenifo mema mpenifo maba nyema bi se ya no mde so mni so maye waware pa wo ma ewo ni riti fie na nso nkwala totofewa young girls no person one form empa no num to betuma man se sa Ghana fo akasa do but se sia no hima no so ka asem for friend na no ebe hu be hia se ebejai ede asha police form ye hwehwemu no ensa na te so mo so maye hwehwemu no ma pe de pomasi bre na te se de be pie film bia no akwa the conclusion to the issue. Let us see no ebusa form the best dance ni nya no me di esi no won so kaka betimi akafa no obabu modia now dey assume our comment section na ebiem so no one share video way on all the social media platform now abomodia so follow yen our Instagram and your Twitter handles at @tumagh_, Facebook also @tumagh. Channel so jumeko bi eboa yen ema ye de adwumede ebremu na say jumeko no Mama Juliet Ventures. Mama Juliet say oba kitchen see and also living room say ebedi mu ama na ayefe nkwade wono ene beti mama won enwo akade eni ti bomodia ne fa ne number no na frɛ no ebiem so loan master say bronya yi abaye my format to edi monfa wo number no monfrɛ mo within 24 hours wometimi process loan e the amount so woji wakacha edifi controller and account office na biem so affordability wetu edi wobeti anya eye sikane ebi busia bo kese edi from out so ubechi akra na hu interest no eda from anya asempi no nti wo so say frɛ wo mo na ebiem so make am for niche roofing the amount niche roofing so about dan so madan di mu dan ra enya abaso de nti wo dan edu say wo boss so de a no afrɛ niche roofing wo abaso the amount baby ameti sesia no raised beauty parlor and closet wo mo eton tire ye fe wo mo ye makeup ebi ebuso no wo mo ye pedicure manicure oba wo hu sesie ebedi mu na sipia bra raised beauty parlor and closet ewo Abeka free pipe no mo ensese wo enfa amount midi edina na ama obuso na me adoma ebe de shabi makramo